Rais Rushimuka Serge Patrick wa vijana ya Avenue Matumaini akijieleza kwa furaha kubwa kwa kukamilisha projekti ya Avenue Matumaini. Mengi zaidi na Imago Mundi TV. Kama tulikutana kwa siku ya leo, vijana wote wa Avenue Matumaini, Avenue ambayo mimi naongoza kama vile kiongozi wa vijana, ilikuwa ni kuonesha wa vijana wa Avenue Matumaini ni nini ambayo tuko tunaendelea na fanza, kwa sababu tulikuwa na muradi wetu mumu wa Avenue wa kuuza kipaza sauti. Hiyo muradi wetu tulienda kutimiza kisha miezi 4. Kwa hiyo tulipenda kuonesha wa vijana wote wa Avenue Matumaini ni wapi mchango wao ulienda, kwa sababu kila mtu alichangia kwa namna moja ama nyingine. Nadhani kama tulifikia kutimiza hiyo muradi wetu, ya kwanza ilikuwa ni courage, na kupitia pale nda felicite kamati yangu ambayo mimi naongoza. Tulisema kama tuanze hii muradi wetu na tufikishe mpaka mwisho. Kwa hiyo tulipata ile courage, tukasema muradi mpaka tufikishe mwisho. Pia na mashauri ya wakuu viongozi wetu kama vile chef de quartier na chef d'Avenue walitusaidia kwa mashauri. Tukasema tutimize hii muradi wetu, tukajifunga, tukajiima, tukafanya kila kitu ili tutimize muradi wetu ya leo. Ndio maana tulitimiza. Siri kubwa ilikuwa ni courage. Na washukuru kwanza kwa namna ya pekee, kwa sababu hatujua ni vizuizi gani ambayo libazuia jua sifike kwa siku ya leo, lakini tulikuwa wengi na tunawashukuru wale ambao walifika. Ni kusema kama hiyo muradi wetu ilifika mwisho, lakini tukondisio fulani juu ya hiyo muradi. Vijana wote ambao hawakufika kwa siku ya leo watambue ya kwamba Avenue Matumaini tulishakuwa na kipaza sauti ambayo tulitafuta muda mrefu. Na ile condition ni kusema kama ulichangia, uko na droit ya kukuya kudepo yetu na kamata ile kipaza sauti, na kama ukuchangia pale kutakuwa condition mrefu juu hautakuwa na droit ya kukamata. Hakuna mzamini hata mmoja mwenye kusaidia mu Avenue Matumaini, ila ni nguvu ya wakaaji wote wa Avenue Matumaini kwa jumla, mama, baba na vijana wote. Nashukuru wa vijana wote wa Avenue Matumaini, na kwa kupita nashukuru chef d'Avenue wetu wa mashauri na washauri wangu. Ebu tumsikie kijana Joel Baroni akijieleza kufuatana na maendeleo ya Avenue Matumaini. Sema kweli ni kwamba niko kijana miongoni mwa wengine vijana. Tulijulisha sisi wote na viongozi wa kamati ya vijana ya kwamba kuna project au mradi ambao ilikuwa inafanyika na sasa hivi imeleta matunda. Na mradi hiyo ilikuwa ni mradi wa kununua kipaza sauti, na ndio maana tulikuja kuhudhuria na kuhakikisha pia kama hiyo mradi ilitimiziwa na kamati yetu ya vijana. Na kia kufurahisha zaidi ni kwamba vijana ambao wanaotuongoza ama kamati hiyo ya vijana imefanikisha mradi hiyo iwe yenye matunda, sababu tumekiona kipaza sauti na vifaa vingine mbalimbali ambao vinakuja kama maaccessoire ya hiyo kipaza sauti, na ilikuwa kwa satisfaction ya sisi wote kama wakaaji na vijana wengine. Tunaweza kusema ni kwamba watu wote wako sawa, watu hawana uwezo sawa, na pia kuna hiyo volonte. Kuna vijana ambao wako epris na hiyo volonte ya kutaka maendeleo, wanaunga viongozi mbalimbali wa kiserikali na mitengo ama miradi mbalimbali ya maendeleo. Na kazi hii ambayo ilifanyika ni kwamba vijana hasa kwa percent kubwa ndio walikontribue ili ile kitu ifanyike, na kupitia pia watu wengine katika Avenue. Na nikujulisha tu bwana mtangazaji ya kwamba hii ni moja ya jambo ama symbole yenye tunaweza sema inafanyika katika Uvira, kuona kamati ndogo ya vijana ku niveau ya Avenue inafanya maendeleo kubwa kama hii, inatimiza mradi kubwa kama hii. Ni example tunaomba zingine makamati zifate ili kusaidia maendeleo mingine na kusaidia pia shughuli mbalimbali ama sherehe na seremoni mbalimbali ambazo zinafanyika, kuasiste pia watu wasantire kama wajene hawako tu watu wenye kuleta vurugu, hawako tu watu wenye kuandamana, ila ni watu ambao pia wanaungana kwa ajili ya maendeleo ya miji yao.